Dober večer. Današnjega glasnika nismo odeli v snežno pregrinjalo, ampak v barve mednarodnega. Za začetek predstavljamo Slovenca, rojena v Argentini, in sicer sta v Viteški dvorani dvorca Betnava minuli vikend svoje romantične samospeve predstavljala Marcos in Bernarda Fink. V izseljenski družini rojena Marcos in sestra Bernarda Finkinsko sta dosegla mednarodno kariero. Že pred skupnim koncertom v mariborskem dvorcu Betnava sta slovenske samospeve redno vključevala v svoje repertoarje. Tokrat prvič pa sta skupnim recitalom predstavila samo slovenske samospeve skladateljev Benjamina in Josipa Ipavca, Davorina Jenka, Antona Lajovica, Lucijana Marijo Škorjanca, Josipa Pavčiča, Alojza Gržiniča, Emila Adamiča in drugih. Ključna dela iz zgodovine slovenskega samospeva. To so sanje, pet v materinem jeziku, kar se nama ne zgodi tolikrat, ker tako slovenščina kot španščina ni tako prisotna v romantiki in v baroku, kar v glavnem mi dva pojeva. Morava peti v nemščini, v italijanščini, francoščini, angleščini in tako dalje. In, mislim, to so sanje, da lahko kaj takega posnameva. Slovenski samospevi v izvedbi Marcosa in Bernarde Fink so odslej dostopni tako rekoč po celem svetu. Na pobudo Bernarde Fink je namreč uveljavljena glasbena hiša Harmonia Mundi iz Francije, ki ima distribucijo po vsem svetu, izkazala zanimanje za izdajo izključno slovenskega repertoarja. Ker se to ne zgodi pogosto, je bil izbor ravno zaradi tega težak. Glasbena poustvarjalca sta tako iz obsežnega glasbenega gradiva izbrala nekaj ključnih samospevov na besedila slovenskih pesnikov Prešerna, Župančiča, Murna, Kozaka. Prav, da se Slovenci zavedamo, da imamo tako dobro glasbo. Mi se ne zavedamo pravzaprav, kaj vse so naši skladatelji že ustvarili. In ravno današnji večer dokazuje, da se da tudi slovenskim samospevom celovečerni program pripraviti in ljudi navdušiti. Občutene izvedbe mezzosopranistke Bernarde Fink in baritonista Marcosa Finka je s klavirsko interpretacijo dopolnjeval eden vsestranskih in cenjenih pianistov Anthony Spiri. Slovenski repertoar zanj ni nov, saj je pred 20 leti začel sodelovati z eno najbolj uveljavljenih slovenskih pevk Marjano Lipovšek. Že 10 let pa sodeluje tudi s Finkovima, s katerima je samospeve tudi posnel. Kot pravi, se kljub temu, da ne govori slovensko, v slovenski glasbi počuti domače. When I was young, I didn't learn Slovenian, but I grew up in Cleveland where there were many Slovenian people, so I was aware of the cultural identity. But I think it's very difficult as an adult to learn. But certainly it sounds very beautiful. But for me, it's a lot of work to understand what each word means. But that's normal. If you play a song in a foreign language, then it's much more work. But it's worth it. Antoni je že po Marijani udomačen nekako z slovenskim repertoarjem, pozna Slovenijo in je izredno občutljiv sam tudi, zelo se zanima za vse, kar ne pozna, in to je seveda ni njegov svet, in je fasciniran s to glasbo. Trojica interpretov slovenskega samospeva je v mariborski Viteški dvorani dvorca Betnava navdušila. V naslednjih 2 tednih pa nadaljuje s koncerti v Škofji Loki, Ljubljani in Novi Gorici.
Naše glasbeno potovanje pa nadaljujemo z izjemno cenjenim madžarskim pianistom Gergelyjem Boganjem, ki je v okviru projekta Kulturne ambasade Evropske prestolnice kulture minuli vikend nastopil v dvorani Union. Madžarskega pianista Gergelyja Boganja odlikuje briljantna tehnika interpretacije. Prestižne glasbene nagrade prejema že od otroštva. Prvo je dobil pri 6 letih, z igranjem klavirja pa je začel pri 4. It was not an intellectual choice of mine. I would rather say that the piano was choosing me than I would have chosen the piano. I started at a very early age because my family are all of them. Everybody is musician. Bogani je študiral na Listovi glasbeni akademiji v Budimpešti, na Sibeliusovi akademiji v Helsinkih in na univerzi v Indijani v Bloomingtonu. V dvorani Union se je predstavil z deli poljskega skladatelja Friderika Chopina in madžarskega velikana Franza Lista. I'm still looking to find how to play the piano, but I have good examples, very, very good masters, such as Chopin and Liszt. Studying their works and their pieces, studies, music opens up the secret of the technical aspect of the piano playing as well. I have played the music of Chopin and Liszt all my life, and as a life work of Chopin, I have played and recorded all of his piano music. Last year on the CD, the music of Liszt I've also performed ever since I was very young. And I cannot get bored of it. Quite the reverse. I'm continuously finding new and new miracles. V sezoni 2010 in 2011 je Gergely Bogani v Budimpešti izpeljal vikend maraton 10 koncertov in odigral celoten Chopinov recital. Well, that was one of the most crazy things what I have ever done in my life, but in a good sense, at least, to play 10 recitals, full recitals, like 2-hour recitals, in a way, and play every piece of Chopin, every piano piece of Chopin in 2 days. I mean, it's really something absolutely crazy. V počastitev 200. obletnice rojstva skladatelja in pianista Franza Lista in 165 let, odkar je ta slavni madžarski virtuoz koncertiral v Rogaški Slatini, je lani tam nastopil tudi Gergely Bogani, ki Evropski prestolnici kulture v Mariboru želi vse najboljše. Dobre želje nam je ob koncu zaupal v melodiji svojega jezika. Olyan élményeket kívánok mindenkinek, aminek van olyan hatása, amire a zene képes, ami nem múlandó, hanem évek, évtizedek múltán is az ember egy-egy momentumra, egy-egy érzésre, mondjuk egy koncert után képes emlékezni, és egy nagyon felemelő érzést tud az ember így elraktározni. Elsősorban ezt kívánom.
Pianist Gergely Bogani je redni gost recitalov v priznanih dvoranah po Evropi in svetu. K sodelovanju ga vabijo najboljši orkestri. Leta 2004 je nastopil tudi z londonskimi filharmoniki. Poleg Chopinovega opusa in širokega repertoarja solističnih skladb, njegov izjemno obsežen repertoar vključuje več kot 30 koncertov za klavir. Od klasične glasbe pa k prav posebni vrsti elektronike, in sicer francoski elektroniki, tako imenovani svetovljanski elektroniki, Voltronic, digitalni folk glasbi, ki jo je pretekli teden v jazz klubu Sačmo izvajal francoski DJ Klik. Njegovo pravo ime je Benjamin, priimka ne izda. Njegovo umetniško ime, DJ Klik, je pravzaprav poigravanje z besedami in izgovorjavo francoskega besednjaka. Njegova zaščitna znaka sta čepica s ščitkom in bradica. Po duši je DJ, a njegova glasba presega golo elektroniko. Ob elektroritmih vsebuje tudi ciganske, klecmer, mediteranske in druge raznorodne ritme in tako poslušalca popelje na prav posebna zvočna potovanja. Dobesedno od Delija do Sevilje. Tak je namreč tudi naslov ene od 12 izdanih zgoščenk tega francoskega pariškega DJ-ja. Ça fait très longtemps, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à mixer avec des cassettes. J'ai toujours été DJ toute ma vie. Donc j'ai mixé avec des cassettes, après des vinyles, après j'ai acheté des machines, j'ai commencé à scratcher, à sampler, après un ordinateur, tu vois. J'ai toujours travaillé en étant DJ et jusqu'à m'intéresser en fait à la world music et à les rencontres culturelles. Parce qu'avant, je faisais que de la musique électronique, un peu techno, hip-hop, drum and bass. Imenujejo ga avanturistični alkimist, ki ruralno spaja z urbanim. Njegova glasba je namreč neke vrste vagabond. Sodeloval je že z različnimi izvajalci, med drugim tudi z Rono Hartner, francosko-romunsko igralko in skladateljico, ter sardinsko vokalistko Valentino Cazulo. Ta je ob Indijcu, dveh Romunih, v Sačmu sicer zgolj z enim in njem kot Francozu, ženski pol mednarodno skovane zasedbe, ki ga je v živo spremljala v jazz klubu Sačmo. En fait, je trouve que cette inspiration électronique, elle va très bien avec la musique des Balkans, la musique roumaine, la musique indienne, la musique d'Italie, de Sardaigne. Et j'ai réussi en quelques années à mélanger plein d'amis, en fait, avec différentes rencontres, en invitant des gens qui n'ont pas du tout la même culture, qui ne parlent pas la même langue, mais qui ont le même esprit. Et voilà le résultat, tu vois. Inde, Roumanie, Italie, France. C'est ça, c'est une aventure, la rencontre, le mixage en fait, déjà entre les différentes cultures et aussi entre la version moderne club électronique et la version acoustique avec les tablas, le violon, la voix. Tout ça, c'est l'aventure, c'est des choses qui ne sont pas très courantes. Zase pravi, da njegovi koncerti nikdar niso togi in zapisani neke odrevenelosti ali okamenelosti. DJ Klik ne deluje po načelu, da bi prišel na koncert in na svojih aparaturah zgolj pritisnil gumb play, ampak se prepusti trenutnemu toku energiji in navdihu svojih glasbenikov. Ti spretno krmarijo med natančno določenimi glasbenimi prehodi in temami ter improvizacijami, ki pa jih spet povrnejo k začetni glasbeni temi. Le répertoire en fait est issu
un choix en fait déjà en fait de la rencontre. Chaque musicien en fait il propose des morceaux, soit des morceaux populaires de son pays, soit fait des propositions qui sont après en fait Click il est superviseur dans cette histoire. Non, oui, non. Et voilà, et donc il commence à travailler sur les machines, pour avoir un son électronique. Et puis nous, on apporte en fait une touche acoustique. Donc il y a des morceaux qui sont totalement composés, et parfois les morceaux sont un melting pot en fait. Et chacun, il a mis un peu du sien en fait. Donc c'est déjà le côté violon, c'est très roumain. Côté voix, c'est un peu plus swing italien, et Click, il a bien sûr tout mélangé, bien sûr fait la... Every time a curiosity, whatever we are, we always try to do something different. And that's the important thing. For example, my instrument is tabla. What I can do with the machine, that I try with my instrument. Because I learned from my forefathers, I know my musical culture. But what I can do with this one, to meeting Click, to meeting Valentina with her Italian, Sardinian singing style, what I can propose and what I can learn. Il y a une espèce de leader, en fait, les machines, elles sont là, elles sont présentes, mais il y a des ouvertures. Et dans ces ouvertures, il y a une part d'improvisation comme dans le jazz. On ne sait pas vraiment, avec un regard, avec un signe, où ça va arriver, ou comment on va repartir sur le thème. Il y a une grande part d'improvisation, parce que tout le monde a fait des expériences dans le jazz. Nous faire attention, tout le temps. C'est Click qui parle, moi je propose, Valentina elle chante, mon ami il fait aussi son travail. Ob glasbi DJ Clicka človeka kar odnese na plesišče. Na vinilki pa se skupaj z njegovo glasbo vrtijo in plešajo tudi punčke, figurice, spominki, ki jih ponavadi kupi v trgovinicah na letališčih in so njegove zveste spremljevalke na koncertnih potovanjih po svetu. A to vendarle niso le navadni spominki, ampak tudi neke vrste prinašalke sreče. Donc c'est une porte-bonheur. Quand les gens regardent les différentes choses, les poupées, du coup ça donne une envie, voilà, qu'est-ce que c'est, cette curiosité, donc ça apporte le bonheur pour tout le monde, ceux qui regardent, et pour nous, pour lui aussi qu'il a mis ça. Donc voilà, c'est pour lui. Indian touch. Njegovo ime je Igor King in je rojen v Mariboru. V Kanadi pa je postal znan po svoji kliniki koles. V naslednjem prispevku tako predstavljamo novinarsko-portretni strip o tem zanimivem tatu koles, kot ga radi imenujejo mediji. Kolesa so krasen medij in kolesa so ekstremno transparentna. Vsak del vidiš, vsak del slišiš, vsaki ležaj poje, kako se spodobi. Kolo, ko je enkrat sestavljeno, ko je enkrat naravnano, pošteno, je zelo zgovorno. Igorja Kinga, ki se je pred nedavnim v mariborski literarni hiši na Lentu udeležil prve slovenske predstavitve grafičnega portreta o sebi, so v času njegovega otroštva poimenovali kar matematični wunderkind, čudežni otrok. Leta 1974 se je ta nenavadni Mariborčan odpravil na policijsko akademijo. 14 let kasneje je svojo takratno partnerko pristal v kanadskem Torontu. Leta 1992 je tam odprl prvo kolesarsko trgovino s kolesi do stropa. V Torontu pa so nenadoma množično začela izginjati kolesa. Policijo je sled vodila do Igorja Kinga in odkrila neverjetno. 25 garaž na 12 lokacijah po vsem mestu, skupno skoraj 3000 koles. Nič ni bilo, ne, kaj, 92. sem jaz pobral ene par koles,
ker so jih ljudje stran zmetali, ker jih pač nihče ni hotel popraviti ali jih zmogel popraviti. In se meni zdi tako fajn se mi zdi nekaj popraviti, ker noben drug noče ali ne zmore, da sem pač to počel iz šale. Nisem vedel, da bo to denar. Čez leto dni prileteli policaji, so rekli, to je pa vse pokradeno. Sem rekel, bravo, čestitam, dajmo mi nadomestiti ta vse s čimerkoli. Gre za prisotnost dveh skrajnosti, pravi Zdravko Duša, urednik slovenske izdaje. Na eni strani človek, vržen iz družbe, kriminaliziran, in na drugi človek, o katerem se pojavljajo zapisi v presežnikih. Fenomenalno. Mislim, jaz sem bil faca, Planet Igor. Ne. To ni bila šala. Ne. To so ljudje čakali v vrsti, da so se lahko z mano pogovarjali. Zaseg 3000 koles je bil ena največjih novinarskih zgodb leta 2008. Knjiga King, Kingov grafični portret, je zasnovana iz nekajmesečnega raziskovalnega dela in več kot 30 ur osebnih posnetkov in dokumentarnega gradiva, nastalih v leto pred Kingovo aretacijo. Besedila za strip je prispeval novinar Richard Poplek, ki je pri izbiri besedišča pronicljiv, mestoma tudi oster. Knjiga ima formo novinarskega stripa in tudi tako imenovanega fanzina, periodičnega tiska, izraznega sredstva subkultur in underground scene ter največkrat reproduciranega kar s fotokopiranjem. Strip sam je pa naredil, se mi zdi, tisto, kar mora narediti umetnost. In to, da je iz tega človeka, ki je bil tako ali drugače definiran, marginaliziran in tako naprej, poiskalo njegovo vsebino. Ne? Ker King ima na nek način zelo lucidna opažanja v sodobni družbi. Šli so na formo fanzinov, črno-belo, tisto, ki je bilo pač kreativno takrat, ki je bil King mlad. Danes, če gledamo, je to neke sorte arte povera našega časa. Najprej smo se z Mojco odločili, da bo v Kingove dialoge dala v mariborščino, ker pač izhaja tudi tukaj. Napisano je udarno, slog je žmohten, teče, ne moreš imeti konfliktov glede tega. Doživeti je to, da smo imeli samo en izvod knjige, s katere smo prevajali, na kar sem si jaz fotokopiral celotno knjigo, ki je v bistvu fotokopirana, in potem sem imel čist črne prste, to čas, ko sem prevajal. A Igor King, ta posebnež, ne nagovarja le bralcev s knjigo King, ki je šla pri Cankarjevi založbi in o koprodukciji Evropske prestolnice kulture, ampak tudi gledalce. Zagnana filmarska ekipa Sveže sadje je namreč le v nekaj snemalnih urah in izjemno kratkem obdobju filmske montaže o tem urbanem fenomenu ustvarila film Igor King, portret moža. Snemali smo v kolesarski delavnici na Metelkovi, v Katabranku 26. Njegovo sporočilo je pa pravzaprav nekaj zelo univerzalnega, pa po mojem mnenju veljavnega, da človek, ki ni samozadosten, ki samega sebe ne more preživeti, bo težko živel, ne? In da je treba seveda si za to prizadevati. Mislim, da je prav, da King seveda pride nazaj v Maribor, ker je eden njegovih kulturnih junakov. Dragi gledalke in cenjeni gledalci, hvala, da ste bili v naši družbi. Naj vas nagajivi plesni žink, ki trenutno naletavajo, navdihne tudi z kulturnega vidika. Oddaja Glasnik bo z vami spet prihodnji teden, do takrat pa nasvidenje.